depan bena ya ke resort yang ke Yakob tho AC wa depan man da ke JYF Jawai Circle ha ka khat khande terik bena pra arjar phawle ha khat ar da loy law college ne ka singi terik bena khande arjar phawle ha office ka JYF halat college Jawai hepor arbje ijanmir ha chwa open bena ya ki wa job da yelang wa tabian wa da palla da ukhunro Clifford Shla wa man le president ga JYF Jawai Circle ki wa kalam ha kan ni ga yelang kan thop ki uma paila ko dor lengkot wa man le kam usumbot kongsan ukhunro ripoy wan jing hun selehe uma pher suchan wa uma ambarmi taryang president ga JYF central body wa man le kamu kongsan ha kan ni ga sngi ya ikantin e khble de yo na ukhunro aron patuat ki wajab ha kan ni ga yakop tho ese man ki kamni ya ikerdan wanukong de yo da ka iwa da hun chwa pala ikerdan wa ar de yo da u robengel salahe katwa ya ikerdan wele dem arngut ki yo kite to u osmon chiang wa u tuboy mi nong plo resol ki yoki man ke man verba ngam genu ke jingno chiliang no ba de ti ba imu chagi nong hidai di wada expert yang ni gam bo i ba i ti lai lo yaki kat kam ni jing penbai kat kam chem yoki ye jing tha jing le yoki mut kat kam resol ke wada ni ki ngam genu le lan yang ke Jawai Circle yang strabodi le ko no ujip i kerpang i to e price gini mut e ba ko lai lo hagi no hikai do penbai ki no hikai de to di ba experience pada service bersenam kenang opi dek benda tak pi gini kemu bagi tak pi yo udan pi ya hai ni tik tak yang ana dona atau ni tik mat wato ule pha cucu sego bebi pang ko kwa kelam kam tam ye pi warak man pi kurang pure ye CM yo da pure le boy dong ten bi gini pure jong pi chakmat le ji wa chedrong cucu le don ay minot ha kijing pure yang pi tam gini lu benta kemudian siang wi dene dan gini sedang yang pi man berwakut dau man ke sedang don hi gini dau man isi ye poetry writing competition ha kita prize dau e di luar man ye ha na ba ye gini ke ye poetry competition na ba kijing top poetry ko kam ha i na ba dau mi ye ke tu poetry yong ke JF ke yong i rich IP dan kita yang pergi ke dalam ini, dari otip hari konkret, mana dia yang i chen, mana aku di yang kita writing ketiga poetry competition, waktu pergi kat kam kerja staff kerja sempang yang pergi, waktu kopi pergi kita kerja thak, kita thak soal degree, waktu pergi kerja sempang yang pergi kat kam kerja cem pergi, yang saudang sokun, jadi marian, yang saudang yang ini cekman kerja im yang pergi, wasak kamu, kam kerja kisah kamu yang pergi sertifikat yang beda kopi usah 6 sak rom di kopi dele pe jisiong burom ya ke JYF pada organize ke kini program wa i samla yang dari lom jentia rigo kamun usah ya ke cumbu kat komi tala de pun se ningal ju sementai o ya ke poetry ki essay te bo empor po chakman empor po chede but empor le bodo te hai ni por le an po ya gathat le kemen wa ni chaprang le muhammad man gaduk mensen yo nang yo cuy nang sementar cuy ya ki program chakman but kaniga jing sedang yang ke JYF to kami yo part of the first essay writing competition kemen ni chakman to kani to jing sedang kemen chaprang bunyi cuy ki program to do essay competition kami ki poetry ki short stories but kam te teter kemen sej ko ngakwa obat age ki perlu khanro ki wan kam tammi ki samla ki khanro ko kurang ito kami samla to kejuang kiten to ngi samla kide kalau we jang kejak menteri ho haba ngi ada tip itu ketu kalau we jang kejak menteri to em ye kathong how em ye kathong to em le ke jingkerman but how em ye jingkerman to mani to ke jingkerman kwa usak ku dan hi kamu usak ku ke jingkerman yang uji nanti kamu prek ang kiting kasi kamu prek nanti kamu kui masa aku dah jingkrang dan hi handai poi cebon le kathong but hawa em kita kecingkerman tu em dah kecingkerman was scam kecingkerman kawa itu ucapnya aktif untuk reply kalau ye boy cewon yang kecing temu yang kecing im yang iwi to kita saat oman kita kenro kawa kit ia ke buram yang iwa cimen ke yung ya ke imlang salang bagi kecing review orang kawi cipentas yang kamu kawi nak kabuk si rengau penmi yang kisap dan ke pong kau belai dah ayu ngah oh kamu angin perlok walaupun pun sin jo kontes on man kamu performan ha kinu kirensan
penmi ki kam ki kinja poetry ni ki essay reite to ititsnam mi wanga snyau angnut do ha ga jing im yonga wa tengkai ti sap yonga de wanga pelut por oi chibun ki por kam u nong tho le ne kam u nong penmi ya kino ki jing tho ki wanga hi hamsin yonga chono madbun le ki poetry ni ki kinja essay ki wanga produce or semen but u bo record but kani to ka jing line ti yong ka JYF Joy Circle man go sit ko wanung kong rengken meno ka jingman ni ke jingla ke jingye yong ka u penmi ye kini program man go peluti le man go thong ko wadang chkhmat bat peluti ko wadang chprang bha ulai ki men step mo winga kitbok ke yang ye JYF Joy Circle wa kadang lai ko chprang u yada ne pun ki im ya ka ribu ke jai bru ko yong e walang ba yong ka JYF nga kermen wa ka jai bru yang ku ko saprang bar upho ukrai ko khamtam ha ka jinglong kam ki khnro man ki ku ye tur chakmat bat kerpang ye ha ka ni ka runsang lemano kam u wa third position ne lane u lei ha ka kam tho sere bat heni le onglang ye waro ki contestant le ki performance wa ka talent yang bru kam jok ngia ko rei ubru hi u pentlot ye ka ni ti dau telot ketika talent yang reng ong yang bilang waro la rem mentu khai bun sin kamong ketin hamju up ye wapat rei kemen ye tai wa khai te nga ong ye ilang waro ni ko por wa ham siao si i jing baklan rei kemen ni jing bakla kemen wa sin ngai damani kinong job cerita won kong men ye klem da pau so ngo kroi blai kan rat o man o nong bo nong tho nong ri nong sumar yong e ha ko da chau i kam ni galat ko yo wan o ye chimenta bar kam jo hane ke sngi de poi chimenta o him ye ni prize o him ni certificate bar kam jo le e khuble ye kit khot ki nong kit kam yong ka JYF ha ko wa da organize ki kam ni meeting ho kam ki kon khnro ki kon samla yong ka rilum jai tia ye ong ha ko wa de yo e kam ni galat o ye chimenta yo pun yo ye sap italian yong e yo e ami chao ka no dap de chong men go khro ha ko wa the poi chang ni benta wo yo ye gani ka result ni ka certificate aku ada de ka JYF bat kam jo le ka mase yang a cha kinong i chimenta le ne cha ki khon yang ka khon khnro yang ka rilum jan tia da heno benta i we i thrang ai em kam do yap nei pha ka jing tre chitom yang i man sakhet ko ka jing job ho nga semen Umentok gani kesin mengkong inga da ye chimenta the bun the ki competition em ki wo job but em le ki warama te kamu masih ki kon khnro wa ye ki no bisa pyong phi ki wa PMP ne pha ublai ne pha isi sepertai mentok pha i thli hindrai pha lang wa ki sap ki talent ki wa eu hi wi pi wi em ong uni bru men em sap hindrai chong hai pen em kamika chong ki ki sap an yong i ki wa ublai eu ye yo le se ki sap ki wa khen yo le se ki sap ki wa he ki sap ki wa to i ki wa e blai em kam pun yo perthai kong e ki blai yo ki ka JYF ka Joy Circle ko da e ki ka la kluti kam ki khna khnro yo ye te ga sap ke yong i ta sngo komen na do ka te wada yo oi chimbenta ni ka program ki ka ta we komen na la wada yo ye ni ka first division te engo yo blai ma da e nga ni ka la kam ni but komen cho le wa hagi unang mi kini ki program yang ki wa nang yo i chimbenta but kam ki control la i message yang ato wa lada bon ki te ki wa ka ha luti la yang i kan ki khna control re mho yu ran de ni in re u pa i chakmat u lai chakmat u tur chakmat wa ta wa tip i wa how good nang yo i te ki jing job